Muhammed Kalmametovga bir gol çağırmalıyız. Вот это платье, конечно, ее. Сейчас, сейчас. Все на них будут смотреть. Но баласы Қайсы? Красавчик, қандай балон? Жақсы ба? Нет. Вот так, да, я ничего не умею, будет с нами. Вот эти наши. На одной ноге. Келіңіз, саламалейкум. қандай өлкем? Жақсы келдіңіз бе? Жақсы келдім. Я раз живут. Пельмень мен de. Пробуйте. Сразу на прямой эфирге. Мынакей қырғыздың тойы. Бүт қырғызға тандық нәрселердің бары бар екен. Қазы, қарта, шөчүк, ортоқынан бардығы. Бұл қымызынан бері бар екен. Құрыт. Бүгін Жеңіс Аканың ұлдарына той өтіп жатады. Мұңғыр құрытты салғанына. Қырғыздың салты жоғалбасын ем мұндай. Шарты жеткен адам барды осындағы елге той берсін, ниетіне жетсін. Аш той беріп, дағы плюс қырғыздың жаңағы ұлытты бат ойындарын қошу өткер атады. Бардық адамдарға осындай той беріп, ұлақ беріп бұйырсын. Çocuk Mehmet'e nasıl dedik Borsak'tan Kırgız'da. Bismillah dep nandan. Bu yaktan hem Kırgız'ın ulutluk susundukları kımız, bozo, turut var eken. Biz bozonu koyup duralım dedik, rahmat. Kuruttan olsun. Жегем. Нам что? Курут, бозо, Максим. Жегем не напрягай. Балдар бар. 21'de gelsin. Ben 22'de
Qaysi kanaldan chiqamiz biz? Uluttuk sport degan. Uluttuk sport. Uloqning kanalidan chiqasiz. Qirg'izning saltin janaqa, короче, salt emelarda. Жүргені. Тойлардың бірі деп тұр кіргізесіз бе? Konuktor dizmesi ekan. Birinchi stoldan boshlab 25-stolga cheyin. Bari yozilgan. Selamünaleyküm rahmetullah ve berekatuhu. Ben sana şahsen koymadık. Noken Alba'nın gele. Сейчас я найдем дверь.
Привыкла. Bunday paket var. Olur mu? Kurut var, boza var. Aa. Sizler oruklardan orun alsanızlar болады. Разычылык өзгөчө бөлүм. Кандай келет, кандай эле тосаңыз. Кадырлуу меймандар, биздин бүгүнкү тоюбузду салтанаттуу түрдө, расмий түрдө ачып берүү үчүн Кыргызстандан жол кагып келген ата-бабадан калган салттуулар биздин бүгүнкү тоюбузду ак батабыз менен баштамакчыбыз. Алдыңыздарга Жеңишбек агабыздын атасы менен апасын чакырмакчыбыз. Колдогонду унутпайбыз, татыктуу болчулар болсун. Анарбек чоңатабыз, жана ошондой эле Шайгүл чоңатабыз. Болчулар болсун. Sizler en negizgisi жакшылыктарга себепкер болуп жүрөрүңүздөр, балдарыңыздардын, неберелериңиздердин жакшылыгына себепкер болуп жүрөрүңүздөр. Ушунча адамды башын бириктирип улуңуз менен кызыңыздар үй бүлөсүнө өзүнө бата алайын деп отурат. Ошондуктан сиздердин дагы бир кереметтүү ак батаңыздар менен дагы биздин бүгүнкү кечебизди баштамакчыбыз. Микрофон узаталык. Ассалому алейкум. Келген ушу тойго күбө келген уруктугандар, достор, şöyle birge işlegen, baldarla birge işlegen, beyta sponsor balдар. Bizim bu dönem şunday bolup kaldık şunday. Men balamның 4 balası var. Salt boyunca toy başlığıyla şartta şartında temel ötüp. O sırada çok uç pozisyonlarda 4 dönemden toy veriyordu da balam. Şöyle biz daha geldik. Men bularga ne qilayin? Samiylarga bularga ben solup, yaxshi bo'lsin. Kendilerinin alacaklarının, kendilerinin ata-enesine erimli olsun, uqtuğanlarga erimli olsun. Uqtuğanlarına tabiqi var, o'sha sayıqda terket bo'lib yaxshi olsun, uqtuğanlarga o'quvlar yaxshi olsun. Men xalarim ne bar deb kerak, adam kerak desa bari qilayinda. Ne degende men de to'lqinlanib turaman bu. Men 4 nevreme shunday uloq berib, shunday cho'ng to'y berganda, balkimda bir odamlar shunday to'lqinlanib ketsa kerak. Biz ham to'lqinlanamiz, seni ishonamiz. Alloh baxtli odam ekan deb aytamda. Shunday men bunday o'tganda qisqacha aytayın. Men bularga chin densoqlik, vaqt talay, uzun ömür kalayım. Allah kolda büyüsün. Разычылык, айткан калып кеткениңиздер кабыл болсун, жаратканыңыздын баары кабыл кылсын. Тоюңуздар кут болсун, микрофонуңузду алып кетиңиз. Саламатсыздарбы, меймандар, баңгеч, мына балдар ушундай ойда максаттарын аткаралы деп уулдарына той берип атат. Тойго улансын, балдары аман-есен чоң эресеге жетип келатышат. Балдарына ак жол, өздөрүнө дагы ак жол, ден-соолукта болушун, калган мээнеттери ак болуп, дайым жолдору ачык болсун, тойго улансын. Bunday söylegende bardıq adamları süngönden
аябай ойлогон сөздөрү эсине чыгып калат экен да. Мен аябай сүйүнөм да мына. Анан айтып коерум, жетисинде неме болот, улак болот, билесиңер кайда экен да. Улакка баардыгыңар өтүп баргыла, улак тамаша болот. Ал жерде өзбек, кыргыз, тажиктер илгертен традиция да улак деген болгон да. Шумалга чейин биздин ата бабасы 1000 деген жылдан бери улак болуп жүргөн. Ошону таштабастан бөтөн жерде, башка Россияда şu ulak berip atабыз. Мен да кече бардым, барса бир тажик туугандарыбыз, dedi. Ulak berip bizi aşka çakırdı. Aşkıl işanıgan aşkıl jep, ulak dedi. Anam jetisinde balam, mına 4 balasına ulak berip ötөт, toy, ulak, alsız tradisiyası bolur. Şu ulakka ötüp bargıla, adresti bilesiңер. Ошолор ортада баштай айткан. Атабыз улумуздарга узаталы, кошумча адамдын башын бириктирген биздин Жеңишбек акабыз микрофондагы сиздерде болсун. Келиңиздер. Колдонуңуздар той кут болсун деп тоебуз. Ассалауму алейкум. Алыс жакындан келген меймандар, туугандар, акалар, өкөлөр, сиздерге терең ыраазычылык. Москвада алтында болгон убактыңарды бөлүп биздин кош тоюбузга келип турасыңар. Ошондой эле биринчи эле Алла Таалага миңерден шүгүр, чүнкү төртөөгө биригизге ден соолугу менен кошо берип той өткөзүп атканына Аллага шүгүр. Экинчиден ошо мени көрөп, мени тарбиялап өстүргөн ата-энеме ыраазычылык. Ошондой эле ушу алтындай болгон төрт уулу көрүп, биригип болгон ушу Жубайыма да ыраазычылык. Эч качан айтпадым эле. Мен бул кийинде айтып орыстардың бәрі жендет болады ғой. Үйлөнөр астында приложение кылат го. Биздики кыргыздар төрөгөндөн кылып алганбыз. Ата орыстар колдоп тамаша. Бардыңыздарга терең ыраазычылык келип бергениңиздерге. Тойду Кудай кылып көңүлдүү отуруп бердиңиздер. Ошондой эле Кыргызстандан келе албай калган туугандар, достор, укалар, акалар бардыңыздарга ыраазычылык. Бүгүн таң атпай туруп эле поздравленияларды окуган деп успех этпедим. Ошо Кыргызстанга салам. Жүрөгүбүз Кыргызстанды согот. Так что рахмат баарыңарга. Сөз кезеги жана айткандай сиздин жарыңызга жубайыңызга узаталы. Анар эжекебиз тоюңуздар кут болсун. Анар эжеме дагы өзгөчө болчу бар. Бүгүнкү кечеде признание дагы алды. Бар болмаса эжекебиз микрофон. Арбаңыздар, урматтуу коноктор, кош келипсиздер. Бир эмес эки бирдей жакшылыгыңызды бөлүшүп келгениңиздерге чоң рахмат. Ушул күндү буйруган Аллахка миң мерте шүгүрлөр болсун. Алдыңыздарда жайылган ак дасторкондон даамсыздык ушул тойдун көркү болуп отуруңуздар. Рахмат, кош келипсиздер. Сиздерге чоң ыраазычылык, салтанаттуу түрдө, расмий түрдө биздин бүгүнкү тоюбузду ачтык. Сүрөтчүлөрүбүз бар экен, тарыхта кала турган көзүмөн болсун. Сүрөткө биринчи түшүп алсаңыздар болот. Мен жеңилтайбыз. Өзүңүздөр кеңеши менен микрофон узата бересиздер. Кеңездерден сөз келсең баштайбыз. Жеңишбек агабыздын туугандарынан баштайбыз. Айтып бересиздер. Кудай кайда. Келиңиз. Жеңишбек, Анара, ушул көптөн бери ойлогон тойгон өткөрүп атканыңарга эң жакшы. Болгондо Москвада. Оңуңар uzun olsun, денсаулыгыңар чың болсун. Ошол тапкандарга жакшы күндөрүңөрдө ошо балдарыңар бактылуу, Аллах бата болсун. Ушулардын жакшы күндөрүндө тапкандар жакшылыкка насип кылсын. Тынч болуп, денсаулыгыңар чың, бактылуу
мындан да убактылуу Hoş geldiniz mehmanlar. Kami mehmanlara boy başlarına konularımız olsun. Konular kapkan ballarlar ömür uzun olsun. Akıllı iman bu mevcut ballardan olsun. Şu Allah'ın üzerinden akşam soyunlardan olsun. Ürünlerde nevret olsun, evlilik olsun. Daima ömürde жақсылықтарға келейік. Саламатсыздарбы, бүгүнкү Актойдун меймандары, баарыңыздар ушул Йолдон жеңиш менен сиңдим аналардын уул тоюна жана агобой тоюна кош келипсиздер. Және демекчимин, жеңиш анага ушул айманчок той тапкан уулдарына ыймандуу, сактуу, ошондой эле келечеги кең, кут болсун үйүңөр. Kut olsun ушул Актойгар, дайыма ушундай эгиз болсуда ээрчишип, сүйматтын көп болуп жүрө бериңер. Assalamu alaikum. Ушул бүгүнкү жеңиш менен анаранын тоюна анара тоюна кут болсун, агылгыңар кут болуп, чогуу неберелер чөбүрөлөр болсун, өзүңөр ден соолукта болгула, балдар тоюна кут болсун. Саламатсыңар урматтуу туугандар, саламатсыңар урматтуу тойдун ээлери, кудай сүйөк, кайын журт, эл журт. Бүгін Герен Россиянын Борбор шаарында жакшы бир өзгөчөлөнөт. Европага барсаң да, Америкага барсаң да, кыргыз өзүнүн каада салты, үрп адаты, илгертен келаткан, кылым картып келаткан салты менен өзгөчө бөлүнүп турат да. Мына бүгүн Москвада деле ошол бул кылым карытып келаткан тойлордун бирин жеңиш эл журтун чогултуп, кайын журтун чогултуп, жоро жолдошун чогултуп, алдыда ошо мындан да чоң тойлор болсун. Балдарды үйлө, кыздарды турмушка бер. Все, сиздер өзүңүз калгандарыбыз дагы сүйлөйм дегенде кошуласыздарбы? Все, анда сиз жыйынтыктайсыз. Assalamu alaikum, toogalar barыңыздар Актайдын Аллахтын аманчылыгы болсун. Жеңиш анан сиздерди бүгүнкү жакшылыгыңыздар менен куттуктайм. Үйүңүздөргө береке берсин. Балдарыңыздардын убайын көрүңүздөр. Эч качан жамандыктар артыңыздардан ээрчилбесин. Ошондой эле сиздерге Аллахтын амасы менен жазылган китепти көтөрүп келдим. Кудайым насип кылса үйүңөрдүн төрүндө эң бийик жерге кырап келген үмүттөнмүн. Сакалдар жагында эч ким унуткан жокпуз. Кимиңиздерден сөз кезеги баштайбыз. Assalamu alaikum, урматтуу тойдун катышуучулары. Куш келипсиздер. Жеңиш биринчиден той кулуу болсун, өмүрү узун болсун, келин балабыздын ынтымакты болуп, мына чакаңардын жакшылыктарын көрүп, мындан кийин небере той бергиле. Мына ата апаңарды сыйлаган, силерде да ушу балдарыңар силерди ушундай урматтаган, сыйлаган уул кыздарда болсун. Тынч болгула, аман болгула, дайым ушундай тойлордо, ушундай жакшы коноктору менен бирге болгула. Силерге чынден соң узун өмүр, бакубат жашоо болсун. Бисмиллахиррахманиррахим. Рахматуллахи ва баракатух. Бүгүнкү ушу чоң тойдун катышуучулары, коноктору жана ушу тойдун ээлери жеңишпегини. Биринчиден биз эч качан унутпашыбыз керек. Аллах Таалага ушундай жакшы күндөрдү насип кылган Аллах Таалага чексиз мактоодо шүгүрлөрүн айтып, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттарды айтышты унутпай жүрөлү.
жеңишиңин Аллах Таалам сага ушундай жакшы күндү насип кылыптыр. Аллах Таалам сага уулдар бериптир. Ушу Аллах Таалам берген уулдарды Аллах Таалам өмүрлөрү менен берсин. Берекелүү өмүр берсин, ден соолуктар чың болсун. Ушу келинчегиңер, үйгөңөр ушу балдарыңар болсун. Assalamu alaikum hurmatli janob Dengiz. Bugun shu Dastur Xonjayev ota-bobodan qolgan saltdan уулдарына батал берине отурасың ekan, to'ylaring qutlug' olsun. Qanday tilak bilan umid qilib shu o'tkazib atsam, Allohning o'sha kesini petisiyon beraman. Уулдарыңның eng жаман chiqqani sen deyapsan. Qanday kuchli chiqqani senga kuchliroq chiqsin. Bugun ko'chada aytgan oqsoqollarning, hajatlarning duolari Xudo qabul qilsin, to'ylaring to'g'ri bo'lsin. Topgan etkenliğinizin barca kadar bereketini versin. Gelin alırken karmaşıklarına tümlük alıp, şu Uğur'dan hürmet, kızdan hizmet verip, Kuda küçük, Kuda soğuk tutup, Kuda'nın şu özüme görüp, ölümüne kadar bereket versin. Toylar kutlu olsun. Assalamu alaikum, hurmatli cemaat. Toyga xush kelibsizlar. Dengiz, şu bugungi toylar kutlu olsun. Sizlarga ota dualarning barlig'i sizlarga tutilsin. Çok doğru. Kıvançlarınızı, ömrünüzde bereket versin. Sütünlerinizi şu darajaga жеткирген Ece Mazlum Ömer, Awa Mazlum Ömer. Sen dagы Kudayдын насып Кудайдын рызкысы менен şu небереңдин тоюнда sen de Awa'mı күчтүү алып Калгандарыбыз кошулабызбы? Эми Алмазыке, волейболду канча жылдан бери ойнойсуз? 25 yıl oldu. Artık ne 3 жылдан бери айтады да. 25 жылдан бери. Сурооңуз болсун. Волейболисттердин защитада тургандарын, ошол волейболду эмне деп атайт? Либеро. Кол жалар жок турат. Dengiz, ömrünüzde olsun. Büyük kalgan batalar, bar, sen kavun olsun. Niyetli sen tege maksat acayip. Bir de koşulamayın. Toyda olsa жакшы да. Себебинен волейболисттер чыкты, 20-10дон ашык адам чыкты, экөөсү тарс-тарс билектерин берип отуруп барышты. Көпөрүн айтканга жетишкен жокмун, баары жамаат менен сезип калды. Эми кабыл тилегине келгенде дагы кысканышка сөздөр көрүп. Микрофон. Assalamu alaikum, bugungi to'yning qatnashchilari. Assalamu alaikum Dengiz. To'y bo'lansın. Allohning o'sha yo'llarına niyet qilib to'y bo'lsin. Alloh o'shani qabul qilgan bo'lsin. Daima denso'likda bo'l, bolalarım shu olim, solih, qarilardan bo'lsin. Tinchlik bo'lsin, maqsad bo'lsin, to'ying yaxshi. Assalamu alaikum. To'yga kelgan qonaqlar, alыстан жакындан kelgan qonaqlar, Dengiz olsun, to'ying qutlug' olsun. Shu baldarni atab to'y berib o'tasin, Alloh taolo shu baldarni tilidagi dünyada tanıtkan, sen dünyada tanıtkan yaşlardan olsun. Şu bazı toyga kelgen adamların duaları tüz kabul olsun. Kılgan insanların Alloh taolo ahirette faydasını bersin. Şu ertegi ötkөрүп аткан уларың эсен-аман келсин. Алыстан келген меймандар эсен-аман үйүнө жетип алсын. Şu бардыгыбызга тынччылык, Кыргызстаныбызга тынччылык болсун. Qonaqlar, Dengiz olsun. To'ylar to'y bo'lsin, kelin shu atalarni o'tkazib o'tasin. Alloh taolo shu atalarni o'z qabul qilsin. Shu javob yaxshiliklar bo'lsin, boshqa o'yinlar bo'lsin. Bari sizni kutib. Assalomu alaykum, Samad. Kengsaga to'yimiz to'yga bo'lsin. Uyimizda doim yaxshiliklar bo'lsin. Bizning bularımızda yaxshi o'tib aka. Assalamu alaikum, hurmatlı qonaqlar. Demiş, şu oğullarına patalıq toy o'tasin. Şu ақсақалдардың, şu жерге келген qonaqların айтқан қалау тілектері бары қабыл болған болсын. Bir күннің жетісінде өткөрүп жатқан уларыңда тынч аман жақсы өтіп кетсін. Аттар мүдірілбей, қалғандарын чекесі сыйрылбай, жақсы ойнап кетсін. Рахмат. Көпөрүн ойнап атканда режим без звука ойнойсуздар,
жерде ушул талашып кыйкырып ойношот. Кайсыл? Ойнап атканда жакшы көргөн сөзүм мына ушул деген. Багашыр деген. Кайсыл? Багашыр. Бар ошондо? Анда байкен. Ислам байкен, бул Белгиский Федерациясы канчанча жылы Кыргызстанда түзүлгөн? Барбы вариант? Байкенский волчалар жооп берип алды. Жубайыңыз бар да? Слушай, шаңдуу позитивный кийим ушу араңыздарда. Любой нерсени кыла алам деген Жеңишбек байке. Сиздин оюңуз боюнча. Эми жөнөкөй жигиттер жок, жалаң шаңдуу. Жалаң. Любой. Бирөөнү айтыңыз ушул жерде мындай. Жашыдагы слишком аксакалдагынайсыздар, позитивный. Бирөөнү атын. Ислам байке кимди айтат? Менден башканы көрө албай. Всё, Ислам байке анда келиңиз сахна. Ислам байке дагы бир кыз алып. Ислам байке келиңиз. Ислам байке ушул жерде позитивный деп жөн чакырган жокмун да. Ар бирөөбүздүр эң негизгиси күч десе, күч бар, бой десе, бой бар. Жан-Клод Ван Дамды билесизби? Кинолор көрдүңүз беле негизи. Жан-Клод Ван Дам бир киносу бар да, Кровавый спорт деп. Ошо Кровавый спортту соң бийлеп болгон да. Эми Жеңишбек байке той болуп атат. Аракетин көрөлү. Ван Дам бийлейт. Жок, сиз Ван Дамдан өтөсүз, Ислам байке. Ушунча мырзалар аса. Бир деңгүч көрсөткөн, бизнес кармап турган Ислам байке келиңиз. Эң негизгиси музыка башталгандачы самый главный ода көдүрөмүн, раз. Потом оң жактан чакырасыз, сол жактан чакырасыз. И коронный нерсе бар да. Потом шпагат отурасыз. Шпагат отурсаңыз дагы бир мелек да. Ислам байкеңиз колдойсузбу? Музыка, Кровавый спорт. Кандай дейсиз? Көргөз. Смотрите, байке, музыка башталды. Шашпай. Оң, сол. Ана бир жактан чакырасыз, сол жактан чакырасыз. Поворот тук, шпагат. Хорошо? Кыргызстан. Эй, бери, опа! Ислам байкем! Ислам байкем! И шпагат! Подарок алып барып бересиз. Өзүңүздүн Сіздердікі ауып-ауыппы. Анда видеоны қарап қол, Қырғыз Москваның көкбөрісінен ызық салам дейді. Ауып деп қойсты, қарашы. Байкен дайырсызба, бұл жерден тартылы, чақтап. Москва шарының көкбөрішінің атынан ызық салам! Сіздің командаңыз оң қанат болып қалды? Ескі бойлап болғанда қол қанаттан дейсің? Жеңем жоқ болғанда сүйіп алыңыз деңізші. Жеңем жоқта. Азырдағы оң қанатты отырған меймандар. Жеңішбек байкем сұрау сіздерді таңдады. Азымен Жеңішбек байкем жариялап. Шашпай басамыз. Кешеміздің ең башқы sevgili 5 баланың атасы Жеңішбек! Жерде жамаатыбызда даярбашып, ағаларым жылмайды, сальто секіремін, столдың үстіне шықсаңыздар да болады. Тосып алға даярбызбы? Точно! 3, 2, 1, Жеңішбек байкемді тосып алабыз! Мага жатқан жоқ. Ешкілші Жеңішбек байкемден сұрасам, Жеңішбек байкемді айтты, менкілер зорлы білдейді. Просто жылдың не. Бар екен, атыңыз? Елгиз байкемден қолдаушылар бар ма? Бар екен. Елгиз байкем қайсылыр? Ушул жака мен сени ыктадым. Улакчыдайларда қосып мен сени бул жака ыктадым деген эле. Ладно байкем, эсеп болсун. Командаңызда мен 3 жол тура тапсаңыздар, берек алып келип бересиз. Азырынча 1. Эда гимн чыгарма. Группалаштары, все вместе выходят. 2-3 представителя, остальные присоединяются. Гимн маршрут. Один вообще классный. Гермес. От одногруппников Гермес.
Байкем соң қалып беретін сен қасыңыз екенсіз. Келіңіз. Türkiye'de olmak konuklar şu Anara Zemşehir'de tanışma bulmaları hiç kaçan üzülüyorsun. Şu ayaş ballarının en soğuklarını versin. Ağırmıyor, kutlu olsun. Ne kalaymış? Bayağı hoşuna toylar kalaymış. Cengiz Mırza. Assalamu alaikum. Bugungi to'yning go'llari Jengish do'stim Ayash ушул чакырып конок чакырып аталып атканlar ардайым ушул Алла насип кылган болсун. Эмне дейбиз досум? Биз сыймыктанган досбуз. Ар дайым түбөлүп сыймыктанып жүрө берели сен менен. Ошо жакшылыктар болсун. Assalamu alaikum tuğanlar. Toyga hoş geldiniz. Cengiz dostum, toyga olan sayın uşul erkek kişinin ömründe izletip alırken Dara Reygu, misalı, Ülgülü Baba'da tutun kaldı. Son bağlı ilgilerine жеткендігінде şunu konuştağız. Ardayım Kırgız elinin sıyımlığında sıyımlığından jigitlerden болып, жақсы атыны балдарың жақсы игіліктерге жетсін. Sen özün түндүктүн түштүктүн да колун билең. Эми сенин балдарың Кыргызстандын, Россиянын да колунда болуп атат. Бул да чоң сыймык, жакшы ийгиликтерге жет. Ошо. Өзү берсин басына экен. Чоң рахмат. Сиздер инсандар көп болсун, артыңыздан 4 жигит кел айтыптыр. Атаңарда эле уул болгула. Атанын 3 уул болот, атадан артык уул болот, атадан кем уул болот, атага тең уул болот. Силер атаңардан артык уул болгула. Атаңардай болсоңор дагы жаман болбойсуңар. Тойлор той кылансын, толкуп келген элдер кылансын. Бардыгыңыздарга чоң рахмат, терең ыраазычылыктарды билдиребиз. Жеңишке. Assalamu alaikum kelген konuqlar, dostum. Бүгүнкү тоюң кут болсун. Биз дагы элдер айткан бардык жакшы ниеттерге кошулабыз. Аллах Таала эки дүйнө бактылуулукту берсин, сен үй менен, бала чакаң менен. Анан ошондой эле булар айтып өткөндөй эле мен деле Айшене менен Айштамды сендер угуп өстүргөнүнө сыймыктанган балдардан болсун. Досум тоюң куттуу болсун. Биздин Сузак коомунун атынан, Сузак элинин атынан кичинче кошуп жабыс бар эле кабыл алып коюңуздар. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Сиздерге да чоң ыраазычылык, алыңызга аксакалга. Элексиздерге бар болуңуздар. Ардалдан мелектер тапшырабыз дагы эстерге сүрөткүч. Дагы сөзгө. Азыр бул тойдуку улактын сорун дагы башка болот, ага, Куда каласа. Бар болду, ушундай эле мелектер көп боло берсин, келиңиздер. Кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз эли, мына бүгүн Жеңиш Анарбековичтин тоюнда отурабыз. Той өтө жакшы той, элдин баары күбө болуп атат. Ошол тойду кыстырма кылып, алоо тилек айтып коелу деп Сузак коомунун төрагасы Токточалов Ашырбай Абдулкадамовичке сөз берсек, андан кийин Бартук коомунун төрагасы Аксакалдар коомунун мүчөсү Алмаз акеге сөз берсек, биринчи төрага сизден баштасак. Assalamu alaikum, урматтуу тугандар. Бүгүнкү өтүп жаткан той мараке Жеңиш агабыздын тоюна келген меймандар жана ошого күбө болуп кеткендер барыңыздардан Аллах Таала ыраазы болсун. Бөтөн элде, бөтөн жерде жүрөбүз. Ушундай той бергенде ар бир инсандарга насип кылган болсун. Сузак эли ар дайым ынтымакта, биримдикте болгонду баарыбызга насип кылган болсун. Assalamu alaikum, урматтуу жерлештер. Бүгүн жакшы бир иш-чарабызды өткөрөбүз. Биздин жеңишибиз бүгүн Аллага чоң шүгүрлөр айтыш керек. Ар бир инсан той берген жакшы жүрөк болот. Ушул бүгүн тойго келген
insanların bardığına kalot dilekçe başlap ketediler. Bardығы uğurları kılsın. Mına Kuda kalasa 7 kişisi olup usulünü ulaq bergen adam uğurlarına şu ulaqta kırsıksız yaşakay manayda ülkez olan evi var. Ulaq'a çakırarız. Denizler sağlık gelsin. Allah'ın çok sağlık elinizin bardығы ulaq bergenге жақсы мәрекелер өткізуді нәсіп етсін. Сіздерге daha çok rahmat. Kırgızстан'dan gelip Moskvaдағы Kırgızların жашы olsun елге çağırып жүрдім. Елге қызматын жүрдім. Orada sizlerге daha çok Кәрімдер çoğun rahmata. Rahmat. Kıskaça qo'shimchalarga kelsak, Cengiz akaning hozir to'yida o'tiramiz. Birsi kuni buyursa ulag'ini berib o'tadi. Yo'llarına to'y berib, olib berib o'tadi. Cengiz akaga çok rahmat. Алмазаға айтқандай, Кыргыздың қада салтын Москвада дағы жоғалтпай, ушул жерде дағы улақ беріп атқан Cengiz akaga дағы чоң рахмат. Улағы жакшы өттүн дейлі. Бөдө кырсыктан алыс болгулар чалан кесилер. Бөдө кырсыксыз 3 дүймө алып кеткилер. Таза, тек, жиби жок, таза алгылар. Тойлор той болбасын, Uçağımızlara tartıladan Baldar'da altımızlar. Baldar'da altımızlar. Emniğe aylanmadan bir olsanızlar ustasında hareket ediyor. Tam ustasında. Sevgili Stefanovic can oluşunda uçağa tartılmak. Şu ayışımlardan geleceğe keyif olsun, akıllı ballardan olsun. Kudayım şu çaman gözlerini, çaman adamdan alışık olsun. Sürekli silahan ballardan olsun. Sen ateneğin kanday silaysın, kuda kalırsa sen de balları senin için silaydı. Anlar öpüm ömrün uzun olsun. Ballardan yaşlı günlerini göründü, Kudayım özü nasip olsun. Büyük bana çok kalıplı yere bağlı olsun. Чем рахмат емейлеріңіз ұлантауыз, рахат жеңіз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү кеченин коноктору. Бүгүн биз эң жакшы күндө отурабыз. Эң бактылуу семьянын күбөсү болуп отурабыз. Биз силер менен сыймыктанабыз. Бүгүнкү үй той, уул тоюңар менен куттуктайбыз чын жүрөктөн. Силерге үй бүлөлүк бакыт. Biz sizlerge işeneriz. Uşların bardığını aytkan sözleri sizlerge kal olsun. Ayıştama, dileğin razıçılık, uşunday uğurtoy östürgönler. Ayışta ömürler uzun olsun. Nevrelerin toyun ortasına çevirigen toy bölümünde nasip olsun sizlerge. Dostum, bugün Ayış, bugün tuğanı двойной праздник oldu bucağı. Ruhsat verirseler tutak koyalım. Қалғандарыңыз қосылыңызша қалушылар бар. Желающий бар ма? Желающий. Нет, точно. Эми араңыздарды қарап тұрсам, әрбіріңіздер суыңыздар бір айы бар екен өзгөчө суу. Бұл белгісіздер болса. Ақмал десең көз жар барыңыздар.
Женя. Ошо, эме. Той кут болсун. Балдардын жакшылыктарын гана көргүлө алар экен. Биз сыйынып калган элге керегине жараган жигиттерден болсун. Жакшылыктары да бирге болобуз. Көрөдө дос тууган уруп туудалар. Жакшылыктарды гана кезген. Рахмат баарыңарга көңүлдөн көрүп келет. Ошо. Ушундай тойлор эле болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү кеченин коноктору, кош келипсиздер. Биздин жакшы досторубуздун тоюна силерге дейбиз. Бактылуу болгула, балдардын жакшылыктарын көргүлө. Ар дайым айтып жүрөбүз, бактылуу болгула, балдардын жакшылыктарын көргүлө деп. Жана ошол эле сөздү айтабыз. Бактылуу болгула, балдардын жакшылыктарын көргүлө. Ушул достор жакшы, аман эсен отуруп, аман эсен кетишсин, Тинч болгула. Келем бул семьянын баарын өткөндө эле атастарды, неберестерди алашкан бери ырдап коеюнчу деп ретчимеле. Жашасын жамааты. Ассалаумағалейкум бүгінгі тойдың қонақтары, барлығыңызға салам. Ассалаумағалейкум Кеңеш, ассалаумағалейкум Анара, тойыңыз құтты болсын. Ауыр күніңіз көп тойлардан болсын, шөлдерді, шу жігіттерді үйлеп, қыздарын шығарып келгенде, тойда қыздар бүгін қыздар шу күнің еттісен. Келіңіздер. Körümürdü görüp olup, korkaygan bayamış olup, gayba yükümüzü öğretsinler, ben sonuç olsun. Sizlerle Құттықтаймыз, поздравляем! С днем варенья, с днем... Жанышылы, болудан ақсақал ағамыз бар, антөріміздің көріп болғандағы ақсақалдарымыз бар. Ушул ақсақалдардан да бата сұраймыз. Қадірлі меймандар, біздің бүгінгі тойымызда бір сөз айтқан жоқпын, тыныш отырып беріңіздер. Ушул сөзді тойдың аяғында бірле жол айтайын, тыныш отырып беріңіздер. Жеңіспек ағай. Ассалаумағалейкум, дагы бир жолу бүгүнкү биздин кеченин коноктору сөйтүп к сожалению дейли ушу тойдун аягына чыгып атабыз. Силерге терең ыраазычылык, ушинтип алтындай болгон убактыңарды бөлүп келип ушинтип тилек алып каалоолоруңузду да айтып, батаңыздарды берип деген ошол бардыгыңыздарга ден соолук, узун өмүр, ар дайым ушундай эле жакшылык күндөрдө талашканыбыз сый болуп эле, ойноп күлүп эле жакшылык күндөрдө жолугушуп жүрө берели. Ошо дагы эле бардыгыңыздарга ыраазычылык берип, бул Москвада эң ден соолуктан кийин убакыт го дейм, убактыңарды бөлүп сыйлап ушинтип келип бергениңиздерге өтө чоң ыраазычылык билдирем. Қошылас, Шайгүл апаңыз. Урматтуу коноктор, мына тойда болуп, тойдун эртесиде дегендей тойубузда мына аяктап баратат. Менин балдарымды сыйлап, урматтап келгендериңиз үчүн убакытты бөлгөнүңөр үчүн чоң ыраазычылыкты билдирем. Баарыңарга ушундай той каалайм.
баламды kanka emeden gelip vaktыңарды бөліп сыйлағандарыңа үшін мен çoğun разымын. Барыңарға денсаулық қалаймын. Айдай құлқымнан тұрамын. Барыңарға денсаулық. Урматтуу кудасы, урматтуу балдарыбыздын тийгизтары ушакка келген. Мына мен жана эң башында эле сөзүмдү айттым эле. Ушу илгери бул Москва деген биз күрөшүп жүргөндө, чемпионат СССРге келип жүргөндө, 84-жылы комсомолдук жогорку мектепте окуп жүргөндө, анда борбор Москва болчу. Анан бөлүнүп кетти. Бир 10-15 жыл мурда балама келип кеткен Матайга. Анан бөлүнүп кетти, өзүнчө мамлекет болуп калдык. Мен ойлоп жүрчүмүн, бул такыр эле бизге биякта эч жол жок деп. Көрсөм мынандай силерде жигиттер келип алып ушул жерде Москвада ушундай ынтымакта кыргыздын үй-адатын сактап, ушул жерге келип алып өзүңөрдүн ким экениңерди жеңишке билгизип, мына бүгүн тойду жакшынакай өткөрдүк. Мына жеңиш сага деген абдан чоң ийгилик каалайм. Канча жылдан бери мына 5 балалуу алды, мына 19га чыкканча тойду аналардан берилек болчу. Мына бүгүн жалпы 5 баласын салган үйүн, ошонун баарын тең мына жеңиш силерден баталайын деп чыкырды. Өлө эле чыкырган туугандар. Жеңишти ар дайым бөөдө кырсыктан Кудай сактасын. Капилет каптаган суудан сактасын, канга сеген уудан сактасын, калп күлгөн уудан сактасын. Үйүнө күлүп кирип күлгөн чыккан адамдан сактасын. Кудай буга бүт баарын берсин, жакшылыктарын берсин. Жаздай берсин, жаздай берсе айдай берсин. Жайдай берсин. Жайдай берсе казбай берсин. Күздөй берсин, күздөй берсе үзбөй берсин. Кыштай берсин, кыштай болмойын. Сіздерге Дастарханыңарға барака берсин. Силерге чынден зор uzun ömür баққа жашай берсин. Силерди жаман сөздөн, жаман көздөн Алла сактаган болсун. Şu туған уруң менен, эл журтуң менен, жерде дос